Kilomita 75 kuma muciĩ munene wa Mombatha tugekora barabara-inĩ ya Lunga Lunga imwe kwa imwe tuohete thabarĩ nginyagia ngurunga-inĩ cia Shimoni kaunti-inĩ ya Kwale. Na thutha wa gukinya ngurunga-inĩ ĩno tukanyitwo ũgeni-inĩ Athman Omar ũrĩa niwe mũtabarĩri munene wa maũndũ ngurunga-inĩ ĩno na gũtũmenyithia kihumo kĩa ngurunga ĩno na makĩria gĩtũmi gĩa gĩcigo gĩkĩ gwĩtwo Shimoni. Shimoni ni neno tu la Kiswahili la kawaida. Shimoni ni mahali kwenye shimo au ndani ya shimo, Shimoni. Na imeitwa Shimoni kwa sababu ya pango kama hili. Lipango ambalo kwamba lilikuwa nawekewa watumwa ndio ikafanya hii sehemu iitwe Shimoni. Athman agatwira biacara ĩno yatwarithagio na mbere ni arabu wa muhĩrĩga wa Omar kuria makĩria ngombo 600 marehagwo ngurunga-inĩ ĩno kwa ihinda rĩa ciumia 3. Waarabu kutoka Oman ndio watu wageni wa kwanza kuja katika mwambao wa pwani. Na wao walikuja kwa nia ya kufanya biashara. Na hivyo basi wakawa pia wanajihusisha na biashara ya utumwa. Walipokuja hapa Afrika Mashariki vile vile walitembelea kisiwa pale Tanzania kikiitwa Zanzibar. Na walipofika Zanzibar wakapendezewa sana na kile kisiwa na hivyo basi wakatengeneza pale soko kubwa kabisa. Na hiyo ndio ilikuwa soko kuu kabisa ya watumwa hapa Afrika Mashariki. Thutha wa ciumia 3 guthira, munene wa biacara ĩno ũraũĩkaine ta Sultan Said Majito agathana meri kũrehe gĩcigo-inĩ gĩkĩ nĩguo gũtwara ngombo ici gĩcigĩrĩra-inĩ gĩa Zanzibar kĩrĩa kĩarĩ gatũro kohoro ka biacara ĩno. Kwenye wiki 3 zile ambazo kwamba ilikuwa wanakusanywa wale watumwa hapa ndani ya hili pango, ilikuwa yule sultan wa Zanzibar, tuseme kwa mfano Said Majid au Bagash, ilikuwa anafikiria kwamba watu wale wamefika hadi 600 au 1000, kiwango chao kimefika 600 au 1000, ndio sasa kwenye wiki 3 zile anaamrisha boti au jahazi kubwa kuja kuwabeba kuwapeleka Zanzibar kwenda kuuzwa. Na kumana na ũkunderu wa ngurunga ĩno ũndũ ũmwe na gũtuthũka kwa mĩrimũ na ng'aragu, Athman agatwĩra andũ amwe nĩ matoragio nĩ thabarĩ na gũkua marĩ ngurunga-inĩ ĩno kũrĩa maikagio iria-inĩ na gũtuĩka irio cia thamaki. Wengi wa wale watumwa waliohifadhiwa hapa ndani walikufa. Baadhi yao walikufa kwa sababu ya magonjwa, walikufa vile vile kwa sababu ya njaa, wakafa vile vile kwa sababu ya msongamano, watu wengi kukusanywa mahali pamoja. Wengine wakafa kwa sababu ya kukosa hewa ya kuvuta pumzi, kwa sababu kuna baadhi ya sehemu ambazo kwamba hazina hewa mzuri. So wale ambao walikufa kwa sababu yoyote ile ndani ya haya mapango, ilikuwa hakuna muda wa kuwafanyia mazishi kama vile tunafanya wakati huu, labda tukae chini tuomboleze alafu tufanye mazishi kama vile. Hakukuwa na muda kama huo, isipokuwa mtu aliyekufa ilikuwa mwili wake unachukuliwa mzega na kutupwa tu baharini hapo karibu. Nĩtũnyitanĩre mũthenya wa rũciũ ikĩrĩka-inĩ rĩa kerĩ rĩa ngurunga cia Ruo tũmenye hihi andũ arĩa momagia kĩongo kana makenda kũra ngurunga-inĩ ĩno matũngagio ihera rĩrĩkũ. Njĩtagwo Ngũgĩ wa Gatua.